Sulkar thar tuk chuan wa mule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan Pathian thu kan Nunna ti kan ngai thla ho le dona lalpanin kanin pol na atan kan lumang le theu don nia sam number za som le pakua chang za le pathum thu helo ngai thla ila lalpan Israel mi tin hena khan ithu te hi katan avathum em ani katan avathum em ani katan chuan khoizu ain athum zok lalpan athu malsom ro se amen lalpan Israel mi ten hena khan mihring hi chang chawin annung lova lalpa ka athutin chuakin annung zok ani ti in Deuteronomy bungriat chang thuma khana lo soi to a lali suwa po kha shetanan athem lai khanin he Pathian thu chi hi abeilet nan aron mangvele chi a mihring hi chang chawin annung lovanga Pathian ka athutin chuakin annung zokang ti zia kani ti in achang ani mundanga po lali suan asoile a chanchin tha zo hana jek bungruk chang somruk le pathuma chuan tinung tu chu tharawani ti sa chu enga ama atlak tlailo in hena thu ka soite hi tharawani nun na po ani ti in asoi chat maya Pathian thu hiring tu te tharau lam cho kan nun na tak ani zia minnem nge sak chiang em ani ka soi ani lova kan lali suwa soi ka han sui chong le mai zo kani in rin tu ka driver thu soi kan soi to kha kan la herengin karinga kan tin ni le te ang if you neglect the Bible you will always be tossed around by the changing winds of culture ti in a soya culture in soy dang lam vel kara hian in Bible i tha thlam vai chuanin chung ang nun phung dang lam thin te chuanin alen phedor tur mai don cheni ati na khania chu wang tak chuan stay rooted in the eternal truth of God's word Pathian thu chatuna dang lam ngai reng lawa hianin zung nget takin kain omtlat ro atiani avan poimo em tiro u Bible lam sia thak khopati sathila tule nom chen nalama ma ni thinlung du zong uma kan tlan vai chuan khovel thil te hian min ne china nei dona Pathian thlau thachak ngam silo Pathian tana in pedona in pepum hlum theibok silo tuilai rap lalpana huat em khan kan tang dona khovel thil mangai nget bur to boksi Pathian thlau thangam boksi lovin kan thleton anga nakina atopa lalpana ka tamin chak chuak dona ni chuwang chuan subject tuang hian lalpa ithu te hi katan hian avathum em ani katan hian avathum em ani katan chuan khoizu ai na thlum zok tia asoyang hian Pathian thu hi at chilila tui chilila kal suale ro atha chung lo Pathian thu hi tui chilila ani na ang hianin chiarin Pathian thu hi boi pui langin ti chuan kan nun hi nget takin Krista a zung a kai tir zel mai don alo ni Pathian thu hi kan nun na ni a chiar tam tlangila soi tam bokila kan nun pui chin a om zel do na thil reng hi chu tui pui tur khopa kan boi pui lo chuanin a hlok na po kan tem phak tak thin lo chu wangin Pathian thu kan nun na hi ngai na le zol turin i han tangmar te ang achan chu Pathian thu hi kan nun na ani lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina damte in chokar thara minang kai thole a huncha minhan pele hi kan valom em long thu kan ron soye when a hen lalpa Pathian thu kan nun na ti in minit nga chung lek kan lo zir ho le ta khongai takin he thumang hian min pola ithu hi kan nun na lo ni tak ka kan chak na te po hi lo ni thina
vena hian chu I thu kan mamo zia nangin min hriat thar tirin min pol na man rotan han mang liang che min sandam tu kan lalpa Isu mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nuam le vek ule